Semen anjay. Sekarang gue baru buat bangun deh. Wah, TV siapa yang nyalain nih? Biasa kok. Ngantuk banget. Sekarang jam berapa ya? Kayak baru jam 7 deh. Kita lagi ada di Bogor hari ini. Habis nginep di rumah teman kita. Gua habis ngerjain project anjay. Enggak sih, bukan project, apa sih namanya? Pokoknya ya project. Habis ngerjain project kemarin. Itu nge-shoot motor teman kita yang namanya Sipat. Pokoknya ntar keren dah bakal jadi. Gua sekarang kayaknya mesti tidur lagi nih, gua ngantuk banget. Kacau. Tadi semalam gue tidur jam 7 juga sih. Jadi gue udah 12 jam tidur sebenarnya. Bau biasa aja. Pak udah tidur di Batam malam banget. Tapi kayak gitu tidurnya. Jomblo emang, kalau jomblo mau banyakan tidur, mau tidur mulu. Ya kok parah banget dia mah. Aduh. Nah sekarang nih. Jadi gimana Pak? Gua sekarang mau pulang nih, gua ke Jakarta sekarang. Nah, gua kayaknya bakalan mau ngeliat sesuatu yang menarik nanti di jalan. Mungkin gua mau ngambil ikutan pasar dan gua bakal buat highlight sama si Bowo. Gua bakalan Mas Pur dan Kiswo. Ntar lu harus liatin aja di YouTube gua nanti sama Instagram Olah Project. Itu ada namanya Ibata gua featuring sama Mas Kiswo. Di situ nanti gua bakalan buatin highlight yang mungkin Ibata nge-explore di mana yang harus gua explore. Misalnya nanti ada pasar, ada yang jual-jual lemper gitu ya gak sih? Biar agak seru-seruan aja gitu maksud gua. Terus ntar kalau misalnya lu juga mau lihat yang lebih bagusnya lagi videonya, nanti lu lihat di behind the skin yang gua bakalan buat juga nanti ada sama si Kiswo. Nih, balik lagi Mas Bowo. Saya mana nih? Ayo bagaimana Mas? Aduh, saya bingung mau ngomong apa lagi. Penting kita ntar selamat sampai tujuan. Amin. BTW ntar kita pulangnya naik ini ya, nyewa kereta ya kita. Iya. Ntar kita baliknya naik kereta dia. Oke. Nyewa Kereta. Dia kali nyewa kereta. Satu gerbong. Oh, satu gerbong ya. Iya, Buat kita aja berdua. Iya, Gue bingung. iya. Oke. Oke, Bye. ntar di jalan kita mau ngambil shoot yang keren-keren. Touch my skin and left your mark. You knew all the words to say. Held the strings tied to my heart. Pulled and pushed away. My friends don't bring you up no more. I'm sure yours don't mention me. I remember how we were before. It don't feel like memories. Why can't I get over you? Your love is a fire, still high on the fumes. I've done everything I know I can do. I'm still in love on you. I'm still in love. I'm still in love on you. I'm still in love. Let's go, ayo. Sini dikit Pak, sini dikit. Oke. Ada mobil aja. Siap. Kita bakalan masuk ke stasiun, kita bakalan balik lagi ke Jakarta. Anjay. Di sini ternyata kalau siang nggak rame, ramenya kalau pagi doang sama sore katanya. Tadi gue tanya. Emang suasananya kayak gini sih sore. Tungguin aja, oke? Bakalan masuk sih. Nih, tempatnya emang kalau gue lihat di internet stasiun Bogor tuh emang recommended banget buat foto, buat video. Soalnya tempatnya keren, lihat ya. Simetris banget. Lihat nih. Do you ever ask what if? Do you almost call? Am I the only one who feels crazy? 'Cause I still miss it all. Why can't I get over you? Your love is a fire, still high on the fumes. I've done everything I know I can do. I'm still in love on you. I'm still in love on you. Bags underneath. Katanya gue. Silakan masukkan jumlah tiket. Satu ya. Beli
Dua. Nah, 16.000 nih. Oh. Satu lagi. Masih, bingung gua anjir. Ini. Ini, Bu. Ini. Nah, taruh, ulang. Bingung gua anjir. Silakan pilih stasiun tujuan. Silakan masukkan jumlah tiket. Tunggu, satu. Beli satu. Kok jadi 18.000 sih? Silakan masukkan uang Anda. Wah, belum. Transaksi berhasil. Satu lagi, Bu. Oke, sip. Thank you, sip. Puyeng ya, Pak. Parah, puyeng banget. TAP doang susah banget. Kacau banget. Kayak orang lagi di luar negeri aja. Kita lagi ke luar negeri. Parah. Kita udah di luar negeri masalahnya, Bu. Ini biasanya diomelin ya. Biasanya. Iya. Jangan ngerekam aja, Bu. Parah ini udah stabilizer. Hah? Mana nih, Pak? Tapi Udah beli ya tadi ya? Udah. Coba tunjukin dong. Tapi anjir balik pergi orang gue baik doang. Jadi pulang pergi juga, kacau juga. Nggak apa, hitung-hitung sedekah Itu lah ya. sedekah lah, lumayan. Dikit, dapat sedikit. Beneath my heart, all of these sleepless nights without you in my life. Nothing I haven't tried to get you off my mind. There's no good reason why I'm still alive. I'm still alive. Why can't I get over you? Your love is a fire, still high on the fumes. I've done everything I know I can do. I'm still hung up on you. I'm still hung up. I'm still hung up. I'm still hung up on you. I'm still hung up. I'm still alive.